Ghana befie ha o Ghana did this house. Ghana did Ghana this house. bon fie ha. Ebusia yes na wo ba so ahye ye ton ana ya to ya tonam eti wa wo pebi no bra me ton me dia. Ah so fa dia bra. Ya busia me die ni o me die ni. Ya tonam mama. Ya tonam. Ish, ne say. O dia ni dia. Mpacho me dia no. Me wo Kobe wa hanom. Ena ama ne soa. Ena adwene. Hey, ena meso menka. What de? Meso me wo. Akrantiɛ. Ena me san wa akrantiɛ. Sa. Ena me san wa akrantiɛ ni mfe. Sa. Akrantiɛ we de. Oye guy. Akrantiɛ. Like na she. Ena me san wa akonfirm. Hey, akonfirm dra brochi. I confirm visa. Germany visa free. Akonfirm me san wa akonfirm. Etimi aba brochi. Me san wa confirm. Me san wa confirm. Na mama. Odo. Na wonim say. Me sraw. O say esi ano. Me de benum ye me de. Onum ye wo de. Hey, enti wuti say. Bon kwan papa bia. E ka me bo. E me kom ye menwene ho. Debi. On say nam we. Obi domfo bi. Ena odom ye. Eye de breye. Sa. Na nam we wa breye pa. Wa bre. Eti mabo no ho ka. Mabo na ho ka. Nam we no ye up and down. Na nim. Obi asabio. Na menim se oh nipa we dem twotwo mu ntwo. Sa. Abrantie koduru Ghana. Mame. Kokoduru Ghana. Oh. Adwenepahene den na wo pe oh mesram hia foto amba ho mi hia o hia na ma oh no problem me dem hia Akrantiɛ na confirm na adwene mame na brantie say me didi oh Facebook nyina ne ya oh sam didi nyina e ne ya oh ebisia sam ya oh to person nam ne bo me ba na onim say me boto mu ye enti abrantie me ye de nam yifiri sunwan e de bre na okumase yede nam yi bre no mama ko nyi enam no ba ko pempo sei Ghana fo nipa ebi mu nipa bonfo bi mu nipa bonfo pa muntie story bi mu nipa bonfo pa ko nyi nam we nko ampo enfa mere wa aburuchire mama enioma ono aso ono kro ne Ghana fo kra enchele nti enfa no mamre no ono ane fo so yewu afa die enioma no beduru ya mama wa ambie sumpo am se ko person abushofo eni nam se da bi mesusu no menu akwa Akra sa de menu no nko airport wo na won ko dru airport nko e de be so mame na nam akono we kita we sa kita mi ka nam we aboka over there ho no ka branch person abusuafo enko fa de ne kire fa efia yede doggy wom me hu na mo na mani age afedi abranche abusua me say oduru airport one ojai no mani si o say tese o sa adwempan no ye kwase ampan adwempan no ye jimifo me na me fa na mo mrew na ba we gu ibe so na ba we abusua e wa na me ma me nua no duru airport wo e na me nua say abranche nam no we de wo de kwa we de kai we wo say ne bra e we ni muntu onye nam no na se wa anye hwe o tiniama no ekenka kana busa fo nkonkowe sa e ho apena me ka che me nua no se wo hu me nua wo so waja wo nwi o wo da ka so ba me nam me ma anwe fa ko she di freezer na me nua de ko she di freezer e ho ane me nua bi mbapa panyin ya papa yes so ni papa ni oh yen kran ni ye da asenya me hira on to nkwanem ye adofo mame kwa na me yese no komun post lucky na me nya akọ na papa ni ka chem say meba me ko Ghana na de na ope na me say ye my disappointed
tia no bi di ye me nipa no bedura Kotoka no manesi was nyema nyina ba ko asema kan se me ba ye woni pa ne woni mpan ye woni pa ne woni mpan ba oni anafa no manema hey mame e wa pena me nyande ne ma no koye we ne board esin we yo sa me nyande ne ma no koye na no oji ni nyina wanya ba kumpo e ba Akrantiɛ ne board Ghana Akrantiɛ mame e bedru ya no na mayi ni masa ho ma adim me ama ho me yere ne be ye eti we na papa ni what you say e de ye dey egiye e no de buy na mtu ka hwi drive be 1 hour 30 minutes na mkoye na mkokoji no say Adwenepahene the way did you social media no e me de keke e me fe keke me de brow ji na hwe abusia me say free na ekro no wo amane de bia post se wo amane de bia post Ghana fo no ebi mi nipa bonfo obi o wa no ankasa be promise wo se chenchine atwan me ene me gia bro no me gia bro odu na no de oniema mejo no ma wo be boka akwakoto oniema no wo de boka akoma no oniema no ba kokura wo fa enye by force wo ti fa ma ka chere nipa nso wo ti me fa ma abrochire for am kodu Ghana na nhwehwe ni mu na wo mo bi da ma ne de e da brew na wo person de ne bebre nipa no wo tumi a men spere sa me de he unim ade ba nipa no duru ye na na obefra me na me block no me nya kwase o o ma bo sa aka we kanam we ya na akono yi enam ntima block more than 20 million Ghana o hwe me unim ho enam ntima block o me be me nam enam ni o Mr. Nieda hey obi don for Mr. enam na be duru no say we Ghana airport we Ghana airport enam na be duru you be train you yakobodo shegelege me say me on say me kunu opefufuo pa nti no eya omo mpefufu Adwenepahene omo mpefufuo na omo ya na me pa Akrantiɛ nam na ya omo de ye de because obi a wundi fufuo de what is our nam we bi mama ti Uze ya zen we ye dia Uze ya zen ayi no Adwene ebusia ubaswa story ti yaswa mo abroche for ka be better say mo be fan post because mudi omo abogus for na mo konachi a bebre nipa bonfo omo ye nipa bonfo bebre nipa bonfo nipa no ono a ye design nipa konachi a ka na minke boka gui na ade ya ne say nipa na cha abrochire wo swete wo bre sabio ye wa mane de bi wo ho a nipa ni nim ho hwe ka nipa ni mpo no wa otinifi na da kopie no so na ka nipa mo onye me yire me kote ya abre ko bo me live soup Akrantiɛ besu enie yeah Tom but they say wa wo pa bibia the contact ana me book to we amomo omo me do omo no e wo say me ko we nam yeah that must nti no we eya futuo yesre mo mo abrochi amokọ Ghana no se wuntimi enji obi ne ma anya by force na ma meti we see asokra no so pese by force so we dada nipa na ma nipa na kotin sika akototo ne ma no na waja ne airport e ba sa yesika o ma me se ati abrochi for me so se wo ha na pese oto ne ma Africa na ba a post wo ho o send this kana kwa o send this kana kwa apart from ya Mr. Nina Bejia fine Mr. Nina Bejia ya ha ya ho obia enti me say o send this kana kwa fa tap so tap send now use the promo code Adwenepahene hey what be you tap promo code bia o yele fun be ye fe sir uni girl a obinya girl first time what I say use Adwenepahene promo code mpacho health enso wo honom Mr. so person otin yes soche na hana hati se Becky mi gina hano ma ya soche na hana Mr. mo health ebe repair with me nam no hu hia me ayede amma health oba repair with me na kama hey if you are do chegelege mame dog besu hey health for oba repair with me na kama mame health just na o kan me kra ma dwene ma so yi patron ma wadwe shame dread loss say health is some dread loss I fresh I come ya utrase ke ka owo nku e ho no ma nku ni mame o se na ma ha me pa
Na me tawo dream trust mama. Who say we adwuma so ate? So what? Healthy else. And aboa. Ama me trimi me come. Ase nyina. Mama. Yenko na wo brand fi one for healthy else nkunu ankugu nkwam. Yenko na ko me nkwan na healthy else nkunu die. Je. O wasa so ye dey. Mania fama ye na like and I'm not follow page no BeckyTv. And I'm not AdwenepaheneTv dey say mo amudi fufuo ken. We o dey kwa kobo. Me dey ko ye nkwan ama no. Ama ni dey di fufuo. Fufuo na wonya saa na me we say bi dey ma wani agyi anka. Mama na nim ade ntam pe fufuo no. Pacho dey. Because we am timi di uye. Matse. Tap send promo code Emma Refi. AdwenepaheneTv bogum or first time. Obenya €5 or Europe. $10 US and I say Canada. I'm copy pimu. I'm copy pimu. Thank you, Mr. New. Thank you. Share me tuna dos too. And no kwa na share mo. Say my boy anyway no. My boy krewoni ntimi ma wo nsu. Anyway no. Me kwate abere yenko. Me nko na AdwenepaheneTv. Yenko. Hey, oba papa ni. Check it. Hey, one my auto taba. I feel that way. To taba me. What's that? Cool. And I'm no. Hey, God. With you. Mama, now why you didn't say? Odo. Na me nye din say. Adentia. Me call me sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku. Wo se tiri hu kuku. Ai. Eno na ye odadwene no. Aye me dadwene ka. David man ha ho kra. Mama, me kanfo hair TLC amount. Hair TLC or UK. Me say, mama, wow tiri hu kuku. Se me say kra de emro aforo kra be jimma ya no young boys na afa. Sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo de video ye twagui. The way video twagui on enku no mda ye nwina se na ha sa no obu natural hair me ka se utiri nwa popo utiri nwa kukuo ene bibia no ukoto healthy asia obema utiri nwina se na ha so chen ye enye mintumrika ene mesra ka ho na ko omo UK omo namba na gusu no me abusia worldwide be o me shipo da bro the nyaso be buy AdwenepaheneTv na se BeckyTv obenya discount e wo hono healthy asia enkuwe kama papa be say mere wafo na omo boduko na say metu mutiri hoe samata me so muturumika no mo wafo natural hair nku so wo mama me na show video etwagui natural hair nku mi bia omo ye nku ho adwuma fo etirimi utiri nwa kuku a mesre uko ho mama nku a utirimi ne benyine from Muso bu owa opeso ye natural hair o jani tirimi no tirimi na cancer ya bare mesre mo contact no HTSC mesre mame omo ye boy wow odo mi kokro ma ba o namba to ko e do he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tina fi na send e kwa bet na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu ne phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe sir na wo kwa bo ko trace extra man mesrew me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I wo send so mesrew o first transaction be no o so wo hia promo code no so ba AdwenepaheneTv AdwenepaheneTv edagu yes ntimpacho wo bogu ma wo Europe kwa da wo benya €5 free before the some party for some can tap send amount wo America so Canada dia mama $10 to miss now men ha oba ho for say enkwa bonte no bia kwaso pe mpacho wo biara no na ekọ some kwa bonte de mama download this see atena fie mpacho na relax no one say mpie kwa bonte be me hu say me kwa bonte mama na dia ayem de krompo ni say first one no su credit card nkoma ene dia tap Paul amante mo say dikanfo obehu ye mobo wo se unsu normal bank card utimi dey register SMS ka kofi asem atadwe ya tedene ti tap aba ama hiafo say send this kan ko Ghana na rate no so kama ye twa bibia mama
Mesro me ka fa ma. On se wani age. Mani age enu nie. Eh me ro ye bad power in tentem to mesro promo code bogum na ho hia me. Adwene I na 5 euros. Free. Ano mo Canada so in US so so benya $10. Oh. Say your day. Eh me ade afo de unu se me. Eh na tap here come. Eh tap send abusia rate mo hene. Adwenepahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi